Pozdrav ljudi! Evo ga, 31. decembar, zvanično kraj godine. Mi idemo na jedno malo kratko putovanje. Vodim vas da vidite gdje mi to idemo. Mislim da bi trebalo biti prelijepo, bar se nadam da tamo gdje idemo je snijeg i tako to. Tako da javljamo vam se. Javljamo stanje na putevima, nadam se da će biti ok. Sad nema gužve jer ono kao nedjelja je i to, ali vidjet ćemo. Vrijeme nije nešto iskreno, niti je sunce, niti je kiša, ali aj samo nek ništa ne pada. Evo nas ljudi u Austriji i odmah je magla. Logično je ovdje uvijek hladnije. Ne znamo točno kad bi trebalo sići sa autoputa, ali obavestit će nas, jer mislim da stvarno nije čitavim putem autoput, ali vidjet ćemo. Uglavnom, uopšte nema gužve, ali ono nikako, posebno ono, vjerojatno nedjelja i ljudi su možda otišli dan ranije na putovanje ili ne idu nikako, tako da dobro je u našu korist je. Malo već haos noće, ali ljudi, ovaj pogled, ja mislim da će sutra ovo biti, znači ne mogu, šta je ovo? O, ljudi, izveca isto i tamo gdje se spava, oh my god. Ljudi, vidi, tu ima osoba da spava, ja ne mogu, već čekam jutro, bukvalno je da čekam jutro, pa vidite vi ovo. Ljudi, mi smo prvo što smo radili, došli smo da jedemo jer umiremo od gladi. Bukvalno smo stali, sjeli na prvo mjesto na koje smo naišli da ručkamo. Uzeli smo pureće šnice u stvari sa pomezom salatom. Stvarno je ukusno i vani se sjedi i jede sa to. Idemo sada da nastavimo s filmom pa da tražimo za večeras. Ljudi, Hallstatt Air. Znači ljudi, zrak kupite. I gledajte koliko košta, koji je broj, evo ga. 45, 10 eura košta zrak. Ljudi, prezanimljivo, ali iskreno ne mogu vam dočarati kako je čist i oštar zrak. Baš je ono, ali kupiti zrak, tu nigdje nisam vidjela. Se ne smije koristiti dron, piše da Hallstatt nije muzej, bukvalno, i da ono pustite ljude na mir da živi, baš ono zanimljivo. Evo ovako izgleda naš pansion izvana, baš je divan, ali iznutra je ono baš ali pogledajte gore kućica. Oko 8:30 navečer, 8:30, mi idemo vani, ja se spremam, završila sam face, kosu sam samo zakačila, uvijena me pa da se ne pokvari. Sada ću malo da stavim kao neki sjene, imam staviti maskaru, bez maskara izgledam presmiješno. Uglavnom, bili smo vani, jeli smo, to sam vam pokazala. Sada ćemo da idemo da tražimo isto neki restoran da jedemo. Doček je u 12 na trgu, pa ćemo vidjeti kako će biti. Spremali smo sebi filmove, šampanjac, meza, sve je tu. Uglavnom, ljudi, sad za sad, grad kao grad je predivan. Baš je malen, ali baš ultra malen, ali je toliko čaroban. Znači, najljepši mali gradić u Evropi. To znači, to sam 100% sigurna, jer stvarno ima to nešto, baš ono, ima duš, što bi se reklo. Malo ću da se spremim. Haljinu ću vam isto poslije pokazati. Predivna mi je haljenica. Nisam nosila štikle jer kao iskreno ne dam se hodati u štiklama.
Tako da imam samo još popraviti moje obrvice. Pokazala sam vam sobu kada smo stigli, pa ću i sutra kada budemo išli nazad, jer mislim da će biti puno bolje, jer će biti dan i baš ću se moći da vam dočaram. Uglavnom, apartman je, ljudi, predivan. Znači, pogled, soba je ogromna. Soba je kao starinski fazon, ali ono baš uređen starinski fazon. Tako da je stvarno vrijedi doći, iskreno. Grad se nalazi u Austriji i blizu je Velsa i Salzburga. Jako blizu, mislim da je od Salzburga sat i nešto, a Velsa isto sat. Sutra također idemo u Vels, pa ću vam i to snimati. Evo ga, ljudi, bukvalno sam njega našla ugao gdje je kao dobra svjetlost. Vidite me i na prozor, možete kao... mislim da bi bilo ovako bolje. Da. Ne može više. Ovako je bolje. Pogledajte vi. I sad se tako sija. I nazad također. Naprijed ide kao na kocku. Predivna. Obična. Ali ima, jel, može ovdje bolje. Obično opet ima to nešto. Meni se baš svidjela kad sam je kupila. Kupila sam je bukvalno za 5 eura u H&M-u. Slučajno sam naletla. Ostao samo jedan broj S. Moj broj. Tako da morala sam je uzeti. A iskreno nisam ništa posebno planirala. Ali kao kad sam našla na nju, zašto da ne? Predivna je. Imam naušnice. Isto sada ću vam pokazati naušnice. Evo vidite malo bliže. Pliš je i onda ima ovi cirkoni, joj, čujte, vatru mi tvani. Uglavnom, idem vam još naušnice pokazati. Uzela sam ove, pa duge, ove sam uzela u Milleru. Bukvalno sam naušnice platila 3 eura, haljinu 5 eura. Novogodišnji outfit za 8 eura. Ove su kao kosu još moram pustiti, napraviti, malo mi se izvela. Mislila sam da zavežem kosu i da ono ultra stegnem i rep, ali bukvalno mi je čista kosa, imam frizuru da mi nema smisla iskreno da je sad uništavam, ali vidjet ću, izvila mi se dosta što me nervira, ali uz malo laka mislim da neće biti loše. Idem da se obučem pa da vam pokažem kako stoji ova haljina za 5 eura. Evo me, ljudi, obukla sam haljinu. Evo ga, ljudi, našla sam bolju osvjetljeni. Uglavnom, ne mogu skoro... Evi, predivna i stvarno nije ni kratka, nije ono duga. Pogledajte vi koliko to šljašti, što bi se reklo. Idem sada da stavim naušnice, još to će malo ići teže, imam ovaj kanđ, pa kao teško je. Ali meni se stvarno haljina sviđa. Ono, obična crna, ali opet šljaštim. Idem sada da stavim nakit, moram staviti sat isto. I u biti to je to što se tiče mog outfita novogodišnjeg. Šminkam se sa najljepšim pogledom na svijetu, ali bukvalno ja ne mogu. Znači, u životu se nisam na ljepšem pogledu šminkala. Meni je ovo predivno. Strane nam je jezero, bukvalno samo jezero. Predivno, tu je magla, diži se, baš je ekstra.